Dale buduanya domogura leimo ang pelipoi ang tudo umbal sole sinyo lame so nabi buah makata Madina po mo pa asa no duka bo umen so ume ale ago ba pimirese ma wala so ago ba pimirese ma wala so apawi ipo makawa moi inshallah ziyatu di wa wiwa ku mebo aja idio buku lwale awaka idi biwa zopo be zamwe di dare isna di wa asini zawame ite za tahajjudi za nafila zawame asan apopo waswa ke ibi dubwa ile ibi isa kia Quran kia tafsiri kia dadwa iwame yikia sunna iwame kai zima pili bawa ke mwendo kudi wa sini memo am yolo son a ya ke maka a ke umra ke wale a we ya sini memo le ame nama mo wa ba a ya siana mali mabe ande ke bo me wanda si ramadani dai mo po aba i wanda ma ama to di wa we wanda nya wala kieni azabiu bobol wa so mo le ni ke me bisana ba to se yo me magarwa zangu ishai wo miti ba kubi wale duanya domo ula atensa atala kilima diye kepo wa iwan sadio iwan tawio yo kadenya ni kebo no ada do ada kado iwa mezieni ilepo ma isna dwale asnya mabuni mebo asa kelo isna dwale asasi mebo no so akweli biwa keke wale do iwa kumpa po bali ya ula isna adili ejo alwa denesia kusmamu di luar kebo iya soma sipale ke ibi kebo aye popo menya sa kala bisan kazia kama ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara di luar wadaba diogo aslama bila siane wallahi ma'i ba'du wa mi adini yani wa udaziu ma'i yapo aku iwo mwilio wala iwo kawala wasole adiogo zamo bibo beyi wadiawa o mwebi ade kipo mi bola ni ade kipo mi lagwe mo nyupo tabu petewa iya tese iya bateri afia ni to bi dawa mwebi ku mpi mo lala imani imani iye ija a nluazoble alim wasa kebo mpi uswai kinkenne izi ada ya molilo uswali yanku to men sona men su lele mwabi mfon lewele le ka popo mpikezi no to su nzole lele wallahi dale ila wa tafsiri malo pe fon lewele ani dale ila wa asan kelo wa nafila kelo hawo asan ya tahajjudiya ambi ala nafila wa qiyam layyo wa sunnatillahu Qur'ani bichuki ya ilao diwa azambia bisoni lao ani oba onye ke mwewe bu ke mo bibila won alada mezo ani adili akwa to popo to le do sisi raka kuela wa menanda le ko biwa to wo sisi ka nisu yake godola no lo sisi mbo kiwa to le ilaza lo sisi yo rako wame asuba azuru lazaro mangarwa ishari nyenyo tobe ya mfunya au be konside ya mfuo tom ebe alafu lanno nime wala de da imani ala ani imani bonke mwenye ku za Qur'ani tukia za tafsiri kia za dadwa za saadia za nafila kia za ipikia apa bonke mwenye bibu msutobe kulimalo batu wamegeni diziyai o batu ziya wamegeni ye ba mamazina nyoko nangla bolo daldo ni nangla biyo bonya ndei mwa ikepe ile mwa nyoko mbobe dawa ili zibi pobio ili eleso niyo gege niyo pobe nye o ili zibi ile yote ili zibi ile yo ili eleso niyo gege akonsi yebo wame pobe nikan ni balandazo
ìdí ènìyàn gẹ́gẹ́ nǹkan sí ẹ̀ tí bá wà bẹ́ẹ̀ níbi zakatu fitiri bọ̀ zakatu fitiri sọ